athuri amekuo riu ri ti aria mare kuo tene. Times have changed. Nema. Yes. In as much as sometimes you want to have your heritage, you have to move with the times. With the times. Ona mwehubro na twe ubati go twe ubake tene na thiko itondu riu wa mimagarire na macuguri ri ni ukora muthuri ri ya gutumwo. Yes. Tutuma ona mundu atira ngari handu aria me ngari koya mugate na iria aria macuka ukora ni yake niyo ya kanyamu itoru na tutikire ma migunda mundu hanga mathai-ini make mathai-ini ma muthenya. Yes. Ona aria mako murimo kuria US na kuri matigagirwo nginya ciana tondu riri mutumia aruta wira night shift we na aruta muthenya. Yes. Uguo ni ukurora mwana utuku ni ukurora rukenge na kuiga meidi kuutira ithi metagwo caregivers. Yes. Ukero mama wauma nyiri bara yothe ona ndungirugama handu bara. Yes. Ugure na ri nduma na ri kindu ngirera ciana riu ni tugitumagwo which is okay. Na characteristically ri no ingira supermarket and you tend to see that more of that nowadays. No itana shopping nyingi ona ni atumia no thiko ici ri ukora muthuri na tirori. Yes. Aina tirori athianga agatithia akarora list atumeirwo WhatsApp indo iria rendo agure. Yes. Ona muthuri thimu mwena uyu tirori mwena uyu ungi. Yes. Karora na numendete gututuma tondu ithuĩ tutithimaga nikio mendete gututuma tondu we wandikirwo koko ndwandikagirwo githimi. Acha is upon you. Yes. O decide you kugura eriku. Na depending on where that man came from ni kugura kala kanini pio. I don't want to delve into that, but there's something about where they come from. And the ancestral hierarchy. No ikimona athiri kejo giki kine kejo kinene nigetha utigacoke ndukana. Yes. Riu nikio matutumaga tondu they find us more, you know, spendthrift. Yes. Arume matie kurorania kunene ni kuoya ko no atumutisi uko ya kibagiti kiria kinene especially ukoro wina mugajurire wake wa mondo riu ona uthuri athiite and you will tell andu batara kuoro cio ni wa gutumwo ni muthuri ndungiiga list ya indo iria muhuthagira mutwe wathira shopping list yo wathi nayo gaturori ukamizumu hani ndo yandikitwo na guoko ekahurwo mbica ugatumirwo ona mundu adjust mawanu kazum ona ni ora okaigwa kumwira ni tuzo adikeiro baso. Yes. Adikeiro how simoki andu akinyaga ukana mu ku understand ndire mwe ni ahuthirite jago niria mahuthagira we utaranyita. Yes. Wona mundurume ku supermarket yahurite thimu na ndiri yona ria mbere kawaiga thimu kwe. That's a common problem. Atumia batigua thimu na ruga wiga thimu kwe riu gutinda ku supermarket. Hizi sabia tumeniambia ni gani? Aziko hakuna hiyo kampuni na uandikaga hizi vitu in order. Wewe no atumia ni mafuti mae tutumari mabae magathi mae ka research ya layout yake ya supermarket tondu rimwe ni maguthiururukagia ku like a nomadic pastoralist. Narume tutiendete uguo no we operate straight forward. Riu ukora wandikirwo mbere piu ukona raini ya mbere isaba wandikirwo iria mugate wacoka ukona riu toothpicks no toothpick ikoragwo roko uguo githi kuriha woya toothpick ri ukona ningi ni wandikirwo hau mucere wa jami ni ucoke ukuria wanjiri mundu ni anogaga oru
Wacho karu ukarora oyo rathi kuri hari compare riu kirora kiria oya akiria wandikirwo kona hi ekiru rariganirwo ugeta attendant umwe sasa buba hii ni nini unajua naandiki wangu zingine sisikagi hii ni nini hizo ni braids ziko upstairs Yodi kogora icio koja riu hari ugando gucigura ni uthiete upstairs ndu atigatirwo ri haha muhio wathi upstairs ugacioya ugoka umutuka excuse me so zinalipiwa raini ya upstairs ri ucigagira hau haka cio no kaumera mutu wazilipia chini pana hizi nza huku juu hiyo hesabu mogiaga andu ona inyuĩ hiyo hesabu haikuangi same saa hiyo ni ya huku juu sawa sitaki rudisha kaura mutumia roge kiajire nanya mwisho si upstairs machuere wa ukiagirira ide uko ukijururia ide ujururetie guku makondo na kindu gya kwandika supermarket makondo ndiragura ni muko ya hau hawa Jose mugia mundu muno wa Jose ndarare makondo mega riu muko ria mau kondo ni ikondo ora undu kuna gathimu tatu guo marumaniriire karoro guo kono ya kindu no ri kinya mucie wirwo ni wirire kana wiro brandi yogurire ri tio mahuthagira ukuregete kwandikwa uguo niki wiro seriously kwa takile mtile na kuanga na paketi ya yellow mbona umechukua ya blue kabla sasa hizo vitu ujiendeage subua mtu hapa wani othia uguo kona kindu kahura thimu rĩu noria attendant okay ziko kwa line 2 tenda line 2 ndio utapata wao akiendo kiu kona kirauma 3,000 kahura thimu we wanja yo fabric software 3,000 ni ya nini kwa nini tuna software dunia mzima kale mwamehia sororoia 3,000 ayo acha nayo wacha kuwe soft 3K seriously wanja hata nyinyi mnakuanga na mchezo sana hapana hiyo inanukaga poa inakuanga na muacha na kipande mnapiga pasi ni kiadu haya mpaka mtoto waja ninunue chawa jero na ninunue sabuni ya kuoga chagua moja kati ya hizo chawa jero ni ya nini chagua moja neke mimi nanunua sabuni ya kuoga peke yake mnafikiria pesa inalokotwa sisini ni farodi sawa jero na itirira hivi hata ukiwa wandikirwo olive oil yes waja mafuta ya 4,000 kwani inapika nini inapika katiba takula hiyo tunakulaga hiyo mtaiti nini aye uristi hau haki hiyo kaba kuheria mathafu mariko wewe ni kondo kuhiru you will appear without that item after all yes mogori yes Rema gutuma ni maibagia list yo wega muno ona ni mamenya hena an elimination margin ruma wa kama be pio so that department ya thirikari yes tono treasury no iri mwatha mu scale down yes rĩu muthia igũrũ piũ waja kwani tuko na wageni uga sita ni za nini tunanunua gapi siku zingine kanunua 3 mutumia kamenya hiyo ndio ya kwenda no kwa nikita inatoka nikuo abire kuibia nigetha nawe waibari ara ndio tuthimo kuu
Si maziwa ni maziwa. Na nimearagiria. Si maziwa ni maziwa tu. Pesa mingi. Anaona mahitagia. Ei dai mwe wandikagirwo ri. Uthiaga kumakira hari ha. Ukona nyamu no gutara. Kaigua. Ukona ciuma ngiri inya kaigua. Sioka 75 hiyo ni nini? Ni fabric softener. Fab. Inatoka gapi? Hii haka. Ai katoe. Kaigua. Password. Na makazi ya mwana mwaka mama nyivia duothe ni wale mokura kindu. Password. No nginya witanirwo. Wale yaoka. Uya amesema tumondole hii item. Bakurora makari okwega. Nyonaga na muno. Icio nĩ ndũ kũndũmaga. Nyana foto.